Dobro jutro, balkonski dnevnici. Vani tak puše da ja sama sebe ne čujem, pa vjerojatno me onda nećete čuti ni vi. Mjesec nam je u Jarcu, danas će doći u konjunkciju sa Venerom. Trigon Uran. Saturn je njihov dispozitor, vlasnik stana Jarca, je krenuo direktno. Svi Jarci dobit ćete potisak naprijed, već ste ga dobili i zadnjih par dana baš imam puno konzultacija sa ljudi koji su ta kombinacija Jarac, Vodenjak, tudi se Pluton prošeto. Dobro, šta sad ja tu imam, a šta mogu nadograditi sa nečim novim, a zadržati kvalitetu, jer, mislim, posao svakog Jarca je da misli da stvari nisu ipak dovoljno dobre i da se to može još popraviti. Moja Dijana je Jarac, pa onda prvo kad ona pita kak ti ja mogu pomoći, kaj god da ja predložim, ona ima još bolje rješenje. Ne zato jer je pametnija i zato jer moje ne valja, nego zato jer ona vidi još preko tog brda. Jarac se hoće penjat gore, on hoće sam hodat tamo. Tako da to su ti razgovori gdje možda nije u stvar u tome da stvar nije dovoljno dobra, nego nečiji plafon je nama prosjek, a Jarcu je to pravilo. Ne, to može biti još bolje. Tako da treba preuzeti odgovornost za to da bude bolje na sebe i onda to i bude. Tako da ljudi, skačite, budite si dobri.